hak jingle kai Saudi Pro League kapten ka abha persya yak al Khalij hawa pai sekini jingle kai boro art league ni tim kirkut gejing khai hedu bukut ka khandai pheu menit lamar la cigul hak jingle ka kapten ka alta 1 persya yak al Fiha hawa pai sekini jingle kai kirkut gejing khai hedu sedang jingle kai hedu bukut khandai pheu menit amdun bala ban tebul lamar la not gol hakoi bagi jingle kai kapten ka al Ittifaq persya yak al Nasar hawa pai sekini jingle kai ka al Nasar kali open khor ke nam job hadin bala ban film yak al Ittifaq la argul yaki gol jok al Nasar li open tip hak menit ke ba nyaw sau hak menit ke ba nyaw punyaw hak menit ke ba khandai pheu plus iwei hak ni jingle kai Sadio Mané uli open tip argul nabata ka al Nasar hak jingle kai pedeng ka al Shabab persya yak al Riyadh hawa pai sekini jingle kai bro art league ni tim kilkut de jing khai nya du bustang jingle kai hidup kut khandai pheu menit lamar lai gol hak jingle kai La Liga pedeng ka Valencia persya yak Real Betis hawa pai sekini jingle kai Real Betis kali open khor ke nam job hadin megala ban film salit yak Valencia achi gol not yaki gol jong Real Betis li open tip hak menit ke ba prapolai hak jingle kai yakni irung UEFA Champion League playoff second leg kapten ka Sabah persya yak Beersheba hawa pai sekini jingle kai ka Sabah kali open khor ke nam job hadin megala ban film yak Beersheba san ka argul deka ba cricket gol hadu nrigul sa gol ling ba kini jing job ka Sabah kali open rung sa ka UEFA Champion League mentau senam hak jingle kai kapten ka Bodo Glimt persya yak Nes hawa pai sekini jingle kai ka Bodo Glimt kali open khor ke nam job hadin megala ban film yak Nes lai la ka not gol deka ba cricket gol hadu nriul ka wai ling ba kini jing job ka Bodo Glimt kali open rung sa ka UEFA Champion League mentau senam hakbai ba jingle kai pedeng ka Lux persya yak Celtic hawa pai sekini jingle kai ka Lux kali open khor ke nam job hadin megala ban film yak Celtic hadu san la ka wai gol deka ba cricket hadu san la sa gol ling ba kini jing job ka Lux kali open rung sa ka UEFA Champion League mentau senam